Nangalam dahito nga santaol. Ang pakada magjibuon na daday. Anya? Nek. Da santol nagdakkel man dahito. Bakit? Oh. Pay nagalan nyo ato na nga santaol, nagdakkel man. Tsaka mo man. Kasla na sa itsura na niya. Wait nagalan na nga Tawag. Hello, bayaw. Oh. Anya? Naidsa, limuliti santol. Ay na, po dahi tingo ubingan. Hanay pakpakada. Ay na. Apaw. Nagalalatan. Bambayaw ta bagbagaak. Ay na dahi ito nga ubingan. Aya, kunak nga hangagal alat haan na nga kukwa. Haan na nga mula. Sige, karot bayaw ta bagbagaak. Wine, takatungtungan nga na saya at. Oh. Wine, pasensya amlatan bayaw. Wine. Sige, garod. Edsel! May katiman! Timawag ni uncle mo nga kwarog. Nagalam dato yung santaol. Ito lang, May. Kita lang nga. Ibagam jag paypaysaw. Nangalam dato yung santaol. Ita lang nga. Italang nga. Timawag ni uncle mo nga kwarog. Imuli ka kano jay santolda. Oh. Madi ka pa'y nagpakpakada pang ka nagpuraos. Di ba kung anak ko, dakes iti agal-alat isaan mo nga kukwa. Iso nga, haan ka nga dapat nga pan agpurpuros no hantayo nga mula. Aglalo no saan mo nga impakada anak ko. Ay naapo, dakes day jay, bad ajay anak ko. Kaya impakada magjibuon na daday. Anya? Impakada magjibuon na? Kit sa amak nga sumungbat. Di kaya nasa yes. Anya? So nga nangalan ako na. Ay naapo, daytoy nga ubingain. Han mongol ulitin day giant anak ko bad ajay. Bawal tikas jay. Han nga napintas nga pangkagal-alat saan mo nga mula. Saan ko nga may kare daday. Anya? Kapingita saan mo nga may kare? Kaya mo sa at dapat planaw nga mapanmangulit nga mapanmanagalan. Pagpanunutak may daday. Anya? Nga kaya po nga pagpanunutan pa'y. Mag-alagarutin nga bad iti agalat saan mo nga mula. Nakatungamin tinaybati nga nagdadakkel, nagbuloom, nagsasamit nga bunga na. Anya? Ramanam daday. Anya? Ay na po, dahil tiga ubigay. Kung ano ka man dito bago ka pa nga magalpak. Ay na, Pao.